Antur nyatuang teken cai ane madan kewisesan tedengar mati. Pih, ada kewisesan tedengar mati nang? Ada. Apa tujuannya tuh? Abang benah ben siago-siago, yatno nyamut hari kematian itu, pangsing keleleran bendan yang sebuah mati, tadakan matinya, gitu. Pih. Jak tawang bedan-bedan lakar mati nang kelan madan terdengar gitu nake sing pasti hasilnya sing jamin 100% saja gitu mun ya coba tawang nada hasilnya dia tuh sing pasti doang udah dengar ben kepidan benyolakar hidup bena kudang warso yen bena kudang bulan benol nulakar hidup. Itu maksudnya itu benar. Ya numpamo bena bulan karidop bisa ben mati, ben puan bisa mati. Gitu. Artinya sejarah yang bena bulan hidup petenu. Itu artinya itu. Yang subuh tawang lantas ben kepidan hidup maro lantas patut siaga ngudiang nang ngelepas sekancan keikatan duniawi, ngelepas sekancan keikatan tresno di bumi ini. Tresno kenapa ngelepas? Tresno kenapa? Patut neto. Tresno kenapa berano pangilang. Tresno ken pianak somah pisago keluarga pangilang. Sekancan ane ngeranang deman di bumi ini kelesang. Sekebedik tuh sangkan patut nawang ben kepidan benyokar hidup gitu benar nyenlah pelajaran itu tuh pelajaran liak utama tuh pangki nawang gitu wireh liakannya utama muledot melajah ngalih kelepasan ngungsi ni madan sunyo loko pangsing lantut sang yangatmu riduan keles uli ukudane ngungsi sunyo loko sing terikat ken tresno nu sing terikat nu wireh subuh pelaje nang lepas yen subuh tawang bendan lakar mati gitu sakewalon nanang mapangideh teken cai mo dasar nanang nyatu ring idodane sareng sami maksudnya pangsing nanang karaosang jumuh karaosang campah angkuh somong jak makejang tawang kenimalen pangsing keto ada raos kaya kemati tawang kenimalen pangsing keto raos maksudnya nak madan terdengar nanang nyatuang isin sasro dogen keto sing pasti hasilnya kuala batas ada kewisesan ada ajaran ane munguh ko keto nak sing ngidang nawang kematian sing ngidang dulu nih sing tawangkan manusia di bumi ini amun cenja sakti dua ke gitu apa tuh nang lekat sing tawang mati bendan sing tawang jodoh masih nyen masih sing tawang gitu kelan ada badan terdengar dojo terdengar bantas modasar sastra modasar rasa men kadi rasa komputer nengaran penyakit radiologi USG rongsan dokter beliung lahalat canggih sing bani mas tiang benan pasien mati sing bani mas tiang dokter karsegar pasien karsegar benar sangka nado terdengar walau sing pasti saja gitu adi bisa sing saja nang wireh lontar itu sang yang gano di swarga subuh pun kelan jani di murjo pado amun apa jo saktin baliane paranormale dokter ilmuwan lakar nengaran ane lakar teko jak sing bani yakin 100% benar suwireh lontar itu sang yang gano subuh pun di swarga benar engken bisa punang kene untuk ne jani itu botaro siwa kayak gitu dot mintonin rabi ne itu botari umo begitu pak mapi do sungkan rahat kar nguji rabi ne
apa bakti kan ida apa kengken, apa tulus kan ida Bathara Siwa apa kengken. Mapi lantas ida sungkan benah. Begitu lantas ida Bathara Siwa ngenikin rabine ida Bathari Uma ngalih empakan lemu lakar angono usada. Ane lakar sida ngwaraseng ida Sang Hyang Siwa benak yen sing manusada ane madan empakan lemu putih sinah sing lakar paripurna sungkan ida Sang Hyang Siwa keto popitonan ida benak. Begitu engken lantas disubani ida Bathari Uma lunga ngarah empahan lemu tu nang kene. Ni ada cerita wayang ni patut pebalih pangsing nanang tuna luweh. Unyuk lungsur lantang layok benanang nyatuang. Yen coba wayang pebalih pedas ditu kengken pemargin ida Sang Hyang Siwa ne mintonin ida Bathari Uma. Keto nang keto mebalih yen pang cai pedas. Toh keto nang nyen wayang orang dalang bayu edan ni. Ben ka wayang ben nak token bo kadongkat pebalih. Nah ibu keto mebalih. Uma Dewi puya kita. Ko sama kena kakanto tantuku. Kakananing laro tantuku melaro sira kakanto. Nanging kakanto midop amintoni baktinte lawan sira kakak. Wadian mangke kita sampun tumedun marikanang praja menalo. Sira kakanto bi prayo matemakan go palo tapanan wane. Saksane sira samya di rumah tambahan go palo. Adi Bathari Uma dewa. Ampurang yang beli aksamang beli adi. Saja sing beli gelam beli nak tuah nyujokin nguji pikayunan dewa ni. Saja dewa bakti kan beli apa sing. Jani beli dewa subuh tedon ke berja pada lakar ngaliang belimpakan lemu. Jani beli lakar dadi pengangon lemu. Bang tawang sejati ni pikayunan dewa ni apa bakti kan beli apa sing. Mang mai mang. Jani komang aja. Ui dini mageno pawirasa. Bah komang ngerti masih. Komang nak sayang san weekend komang. Komang madan niloh komang wiad nyani Pradnya Dewi Parwati dan komang beli madani goblok. Bah ngerti kalau kene mang. Nak kewah je dari petani jani mang. Alian-alian gerit. Gumi je senja karwan-karwan kalau kangwang tejak. Milin-milin ngalih amah nah. Apa je nyidang wi ngaliang. Cow kangwang amah. Dejak mumuk-mumuk nak kewah je dari petani len. Tuyo hujanan panasan. Len ben gai hasil bedek. Itu bah ngerti mas saya. Ini ada anak teko mirip lakar ngojo komang. Saksanya iya. Dah dia sedang ma bener poingani ke pinako gopalo mapangok lawan yang ulun. Sira Bathari Uma yang ulun bi peraya merih kunang empakan lemu sweto enak. Pawe kalawan yang ulun. Ya cok sengerti jangan bahasa Inggris pok. Cak bahasa biasa-biasa kan anggo. Ya. Dewa jero pengangon lemu jero. Tiang sing jadelen tuah Bathari Uma. Rabe ni do Bathara Siwa ditu di Siwaloka. Do tiang lakar ngideh empahan lemun jero ne. Duane ngido Bathara Siwa sungkan lakat ditu di Swargaloka. Ledangan jero tiang nunas empakan lemuna kidek. Ya jok aluh keto ben ngaku Bathara Uma Bathara Siwa tiang nawang sing keto tiang dialah sing oyong jak metimpal ya kene tiang jak sampai jak padang cak apingin pokoknya tiang sing jelakar mekidiang pun ikimpahan lemune. Aduh dewa yantan sido kita mawe ke atukar juga kar siluren tiang gitu. Adah nyiluren apa nyiluren? Raja Brana penganggo soroh mas. Bunga tiang mepenganggo makalong mas, mabungkung.
Megelang kadena nagobano tiang dialase pah tiang sing jeung ilurang keto-keto. Atuh jero. Ya samangkana atuku juga. Peh. Kar beli jerone puniki kencan empahan lemon tiang mangkano aduh. Liu tiang lapis yak mabuk tiangan. Pungkat tiang jantungan. Ijo tiang memblanyo sing ada dagang dini dialase. Aduh jero. Yan samangkana kadiang apa juga. Di prayo sida ulun aminto kunang empakan lemus weto mun kengken jalane tiang jero. Syarat tiang mangno sida ido betara siwa paripurna ngerah empahan lemun jerone punika. Bah, cak syarat bojo nya aja onyang penting engken gitu. Bah kene yen kadakti kore dewa mapi kayon ring pakan lemu puniki wasiki kan penunas tiang. Apa tu jero? Engak pawalaka kene. Uling makelo jo tiang mapalasan ja Roma po. Ja kedinginan tiang terus dene dialase. Ijen tiang atur ayah pisan mon kendo. Monto kan tunas tiang yang pun kita jak onyeng jangan tak lemu ambil to. Itu polos tiang kan kore dewa. Atah bobab kalau kanta mojar tan wuruh gitu ya teki botari ya teki pah yang sing hitung keto biar botari pokoknya yang kayon kenta namil yang tan yang kan mulai bosanyo atuh jero kenapa niki ya sama kano kana dengiring sida botari lama kana sida mamet tekapi kanang pah lembus weto pah tuning orang keto tuning bang iki na Saksana butali umuatian mamur marwada di kadang si wala koriwo sang ambet dekat kanang pak lembus weto. Saksanya. Aduh, adi, ampurang beli adi. Cung kini perjalanan dewa nih ngaliang beli ubat. Nah setahunnya nih dewa rau di swarga beli lakar nyantos. Pangsing ngalan maluan dewa rau di swarga. Saksana sang yang siwa tian mewali matemakan sang yang siwa. Sabokalyo. Wah, yai. Iya enak maka petakuan sila sang yang siwa gitu. Saksana. Mamur sila sang yang ada di untuk berkanang siwa. Waduh, aku mulai. Aduh, Wiyadi, kakak Wiyadi. Agnes kita sida mamet tekapi kanang pakan lemus weto. Sangkaneng apa juga kita memerih-merih kanang bumi mandala yai. Aduh, adi. Engal dewa nyaratang mana ni madan pakan lemus weto neto. Sakawala setonen beli lakar nampi atur dewane beli matakon tekenang dewa menulian ngengke ni dewa man pakan itu tegarang dewa matur adi sapunika bawa sida betaro ratu pakulot ya teki sida ngulun oleh ke sangkaneng atukar pakulon ratu betaro kocap widayari mulih kang pakane punika sangkaning ida nyilurene ratu. Yo. Lari dadia mategap juga kanang raja busanan teu prapto. Apo tekap teu atukar makelawan pakan lemus weto. Ya hadi. Yen sing pelih ben beli nganton dadi genep tilah busanane dewane rawuh tekenang beli tangkil kalong anting-anting gelang busana megenep tilah tu apa kone dewa nyilurin tu tadi tilah penganggone dewane rawuh tangkil tekenang beli aduh tapi pakulon ampura sangkaning ulun atuku pakulon ya ratu nawagang idayari ratu ampurang titian ratu batuk budara sapunika sap titiang uningan ulian titiang numas ratu badara sapunika atur idayari ratu ya dadio tanu mawarta kita temedon apa maka sedanan ta atuku adi
Tok kadene dewa sing mebekal pipis nang rupiah kemo Raja Pada. Tapang oleh dewa nyilurin tu adi raosang benar-benar tekan yang beli. Kesama kena ulun menang kita menang. Yayan mingkini satu ranto dadio durbalo durjano ikan yang gudin tu. Nak sang yang kano pu kita. Enak kami tak kena kanang pustaka tenung. Lama kana mauruh si bapan tu. Sangka neng apa juga ibu tu memberi dekat kanang pahala musuh itu. Enak nak sang yang kano. Kening sang yang kano dati sing keno ben bapa ningah kang raos biange dewa ne. Jemak lontar tenungin biange dewa ne ngengken sujatin pejalan biange dewa ne. Ditu di Raja Pada ning sapunika ratu. Siap. Pasang tabi bu pasang tabi. Apan pawaras siriyang siwu pinaka bapo. Lama kanang wacak lampah siribu mereka nang bumi mandala. Kusama kena sira nanak ingan iko kaya mangke. Jangan jabat itu nanak jangan jabat. Luar ginesang tetap kanang pusako. Aduh mampu. Ginesang kanang lontar. Mampu ginesang kanang lontar. Laksana. Kiyah. Dia durjana kunang hidup tu. Orang apa kita ngesang kandang lontar pustaka tenung. Hariwus sila nanak tu hati yang ngewacak dari lampah tu. Yayan mingkini ulah tu. Tuku kadi orang sasa kandang hidup tu. Tan Yogyo maka sesana nang dewata kita. Luwir tan Yogyo kita lunguh pada kanang siwalaka. Jah tersemuat. Muat tambahkan durga kita hatian. Tumibo pada kanang bumi mandala. Alunguh pu kita pada kanang setra. Hatian buta buti. Kalau kali berkali. Muasa ke kanang durjana pindah ke bala wadwanda. Iya. Adi betari umur dewa. Tu dadi kita solah ke dewa dah sahasa Brahman tiyo. Turmaning jak sahasa wirausa ngesang pustaka lontar itu. Maro lakar baca kang pleh dewa di Raja Pada. Yen kini dewa sing pesan sesana ning anut ken sesana ning dewata. Sing patut di dewa melunguh di siwalaka. Patut di dewa ditu di setra ganda mayu ni dewa melingih. Soroh buta bergali soroh durjana patut anggone dewa ruang itu. Sing patut di dewa ngoyong dini di siwalaka di. Jah tu semat mata badur ko berawi po kita. Soalnya doan aku. Aku tulungan anton dengan itu. Tuan sido kakak tak tulung kita. Morang. Kita ceritane. Sangkan pun lontar tenung di swarga nang benah. Peh kangen nanti kini dapat hari umur nang. Kita sulit pemargin itu ni. Bakat dia tetap nepukan kewah benar. Angkan do pragat nyapo kade aku ngaku doang ngaku bisa botaro kena pekewah ingat jak but saleh nani kan kena pekewah keto lan ada sasro angon nyulukin pekewah hidup itu perlu pelajin tangdo amah bubuk keto nah to nak kejane tutukang satuang tenung kematian nang kene to. Nak kegelaran liak lah to. Peh ngudang liak keto pelajaran utama tu nak murang liak to nak utama sujatine. Tu tadi rasa jelek kayang jane liak to nak ulian liu pengaruh ne to. Ulian cerita penyalon arangan melampang walu nateng dirah bisa ngeliak ngai gerubuk. Balian batur bisa ngeliak ngai gerubuk. I gede basur ngai bisa ngeliak ngai gerubuk. Oh ulian cerita ngarang ngeranang to sing ada cerita ngeliak ngai luwung to ni makado liak lantas kadung mecak setato ngai sakit setato ngai jelek. Ulian cerita ni makado benar sewireh ulian ada masalah, sing ada masalah, sing ada liak kelakar ngai jelek. Nak sing ada
pelajaran keto yen ane ngai jelek to ponestian adane to keto. Nanah begitu kengken anu carane nenungin kematian itu. Kene. Ritat kalau bulan purnama degdag dhuwur caine sangyang bulan. Aten jegjak bulane benah. Kengken atas moyogo kiamat kangen. Bulan tas keto liwat kauh bulan itu bo ada lawat dangin caine majujok lantas cai amat kangen majujok wake majujok cai bolas keto penekang layah kag logang di langit to pinako simul pertemuan sangyang Bapa Kaso kelawan Ibu Pertiwi layah kag logang menek benar begitu toleh lawat caine ane dangin caine to ne sulwene ken bulan to toleh begitu yen bolan tas telak takang cito lantas caine oleh amat ke langit amat langit ane dangin benar sudah amat kangin begitu yen tepuk di langit lawat caine sing matenas kengken artinya tu bena bulan gen makelone hidup artinya bisa ben mani bisa ben puan gitu cimati tua bena bulan makelone cain nu hidup gitu artinya tu benar mun kengken bena tu yen sing mawak tepuk cai di langit lawat cain ditu kengken artinya tua ben 2 bulan umur cain hidup gitu yen sing mabatis tepuk lawati di langit engken atene ben 3 bulan makelone cainu hidup paling makelo ben 3 bulan keto munguh di sastrone keto nang bener kelan keto terdengar liake ngalih sunya loko yen subo tawango umur de tuah ben bulan ben 2 bulan uli jani siaga yo ngelepas sekancan keterikatan duniawi ngelepas sekancan momone pang sing lantod atmone majalan keto tujuan ngalih sunya loko bener nak liak ke utama to keto mun ado ne liak sing utama ado mulos sejati-jati ane ngelarang ponestian to keto lah masih ya terdengar kengken terdengar ane sakit itu ben pidan lakar mati ben kepidan ya nu hidup kengken terdengar itu ada ling merupa tangisan ling merupa sengi-sengi sedih ngasih-asih di karang anake kekenin penyakit sekarang anake sakit itu ada dingah merupa ling benah nyeneng ling tu manut lontar to itu sangkalo rudi to nengeling to cirin anem gelam to subuh lakar mau jalan mati keto terdengar liakannya Durjano benah nengarin mangsan yo ben pidannya lakar mati keto ada ling dingah kan itu liakan dingah to benah artinya sebuah kalkikan mati to ane itu ane ada di karang itu ane sakit itu benah keto kegelaran yone iliak ane ngelarang aji wegeg yen liak ane ngelarang utama ngelarang dharma satu jaro raos anang busan ngalih sunya loko modasar bentet dengar mati noleh lawat keto muntoken malunen kirang langkung untuk ditiang uneng ayang banget ditiang lungsur pengampura